Odluka o osnivanju zdravstvenog centra spajanjem opšte bolnice i Doma zdravlja Prijepolje kapaciteta 170 postelja konačna je i definitivna, kažu u lokalnoj samoupravi Prijepolja, međutim navode da će taj proces trajati. Kad će se desiti zaista zavisi od proceduralnih pitanja, kao što je upis imovine, kao što je podela između dosadašnjeg tog jednog pravnog subjekta, a to je zdravstveni centar Užice. Ja mislim da će najveći biti problem kod upisa imovine, to jest kod svih ovih objekata koje, nažalost, nemaju, skoro da nemaju nikakvu dokumentaciju, ni upotrebnu dozvolu i tako dalje. Problem je i ulaganje u seoske ambulante i zdravstvene stanice koje su deo republičkog zdravstvenog sistema. Seoske ambulanti koje danas propadaju, koje mi kao lokalna samouprava ne možemo, nemamo pravo da ulažemo u njihovo održavanje, a vidimo da je velika potreba. I mi jedva čekamo da se to jednom konačno reši, da mi znamo koja je naša uloga, koja je uloga opštine, to je lokalne samouprave u tom smislu, znači ulaganja, makar u održavanje onoga što danas nam propada. Uredbom je također predviđeno i osnivanje zdravstvenog centra Priboj, dok će domovi zdravlja u Novoj Varoši i Sjenici ostati pri zdravstvenom centru Užice.